Numit humni subna Manipur yumbu oiduna chathagadaba North East Asian Business Summit ngasidagi Imphal City Convention da hauragani. Pau sandok na pijari. Manipur yumbu oiduna numit humni subna chathagadaba North East Asian Business Summit numit yungba matungda Palace Compound Leba City Convention Center Imphal da ngasidagi hauragani. Thauramasi Ministries of Donor gi Union Minister of State Independent Search Dr. Jitendra Singh na chief guest oiduna hagdokani. Hagdokpagi thauram aduda Government of Bangladesh ki Ministry of Commerce ki Minister Tofel Ahmad su special guest of honor oina saruk yagadori. Masida natana Manipur ki Chief Secretary Onaba Kishore amadi Meghalaya ki Chief Secretary KS Krofa su saruk yapata natana Manipur Legislative Assembly ki Speaker Lokesh Sona tharam masida preside togani. Masigi matakta state asigi Commerce and Industry ki Minister Govindas Konthau Jamna Chief Host oina saruk yagani. Hariba Business Summit asi maru oina awang nongpuk lamdam singda matau karamna investment tawhangadage amadi entrepreneur singbu matau karamna sakhwat thorangi lamda laghangadage haibigi matangda wa khanagani hairi ngasige thoramasida maru oina Asian Lebak Tara dagi lakpa mihu sing amadi ambassador kayana saruk yapata natana Government of India amadi awang nongpoki state Nepal dagi mihu sing su saruk yagani hairi Asian Lebak sing adudi Myanmar, Vietnam, Cambodia, Philippines, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Laos amadi Brunei ni. Makha tarakpada Trade and Commerce amadi Tourism gi matangda matau karamna awang nongpok lamdam singa Asian Lebak singa samnahan gedage amadi sakhwat khongthangda lakhan gedage haibigi matangda Donor amadi Ministry of External Affairs ki Secretary singna Chairman oiduna panel discussion singsu pangthokani hairi. RIMS ta nupa ge phamung yangkai leba casualty building asi RIMS ki director Professor S Rita amadi MS M amubana sanga khre sanga abagi tharam sida RIMS ki MS M amubana haikibada athuba matamda RIMS ta casualty block amadi maternity and child case ki phamung sama leba casualty amasu semlagani hana nupa nupi casualty amada punna leiramba adu haujikti tongan tongan leiragani RIMS asi Manipur amadi mapa lamgi miyoi kayana layengba lakpana casualty asi matamga chunaraktabadagi anoba casualty ama hangbagi tangai fadaba adu lakpani haiki RIMS na matamga tabatrang kaya asi lawra lagi masida miyoi kara adakang karana bin daban ngai daw yaron baya adu ini sejari badi mi khuding ma pelan ba si ring kan adu akoina pamjabadi suggestion to hanabagi tamta akoin to jeri sida awat ba gai dei smai to ji kana suggestion to ni tamga ina laung atho ni jeri ngasi si ni tang tren 2016 World Health Day malem gi akjang bhavan mit palan mai le na RIMS na sigi casualty services ki khabasi mayam ta kathusari Run for Your Nation haiba thimda haukiba April ahumda United People Front UPF Manipurna Athletic Association of Manipur gi mityeng makhada pangthokiba tararak suba mega marathon Manipur lisingini taraga taruk mai pana pangthokpada mateng panglakhiba khudingmakpu United People Front UPF Manipurna thagatpa phongdorakle loinena UPF Manipurna pangthokpa thabak tharom singdasu mateng pangbirakani haibigi thajaba thamli haina cherol asina makha tari paugi marathana break amatang lominasi Wanted some electronics mechanics for repairing STB set-top boxes at different places. Bisnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network.
Admission open Bhakti Coaching Institute Bosem Amadi CBSE की class 9 Amadi 10 की foundation course ni English Math Science Social Science हाइरिबा subject सिंग सिदा experience लेरबा ओजा सिंग असेम नबा तोंग्रम गुलाम चार लाइसम नंदो सुशील शर्मा न सिंबा ओजा सिंग न ताकपी तंबिगदौरी लागलिबे अप्रैल की तारीख 13 दगी सेशन हौजरगनी मतम अयुक पुंग 5 दगी 3 मखाई फावबा अफबा महिरोय पुथोकबदा इखोय बिसु सरग हानबियु Bhakti Coaching Institute लेंथा ओवांगवे स्कूल हुराई थांगजम लेकाय मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खोइबा अरिबा दाकफम फहनबा ngami tattoo mole freckle na chingbasu लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiyu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Unique Education admission open 3 months SA1 foundation course for CBSE class 9 and 10 5 months foundation course for CBSE class 11 and 12 science vacation course for Navodaya Sainik and outsiders CBSE school students 3 months advanced course for CBSE class 11 science girls hostel at the same block Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu Irudio Coaching Institute की क्लास 9 अमसुंग 10 की CBSE SA1 अमसुंग क्लास 12 साइंस CBSE की कोचिंग क्लासेस लागलिबे अप्रैल की तांग 13 दगी होजगदोरे यावबियु इरुडियो की एक्साइटिंग एंड इनोवेटिव क्लासेस एडमिशन की दमक लेंसिन बिरउ इरुडियो कोचिंग इंस्टीट्यूट के सांपा थौचोम लेकाय कांगबम लेरक मचिन बिहाइंड बेगो होटल ब्रेक की मतुंगदा तरामना ओक्सरी मखाताबा पाउदा मणिपुर खुंदामिनरी बा कांगलुप सिंगी मनुंगदा मैतै जाति की असोब कुमै अमा ओइरिबा सजिबुगी नोंमा पानबा चैराव नुमित लाकपदा MPCC की प्रेसिडेंट TN हॉकिपना मियामदा यापा पाउजिल पिरकले नुमित असना लाकपदा हराउ तयाम्बा फोंदोकपगा लोइनना अनोबा सही की यापा पाउजिल पिरकले अनोबा सही असिबो तरामना ओकपगा लोइनना अफबा याइफबा वाता पादबा लमदम अमा ओइबगा लोइनना इंगना सिगना नुंगसी चानना लेमिनबा साउखटपा लमदम अमा अनोबा सही असिना पुरकपु ओइरसनु हाइना इसोदा थौनिबगा लोइनना यापा पाउजिल पिरकले सजीबु नोंमा पानबा मणिपुर की सही हौबा नुमितना लाकपदा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा कांगलुप मसेलगी मरक्ता नुंगसी चानना हिमिननबा ओइरसनु हाइना थांमैबन केंद्र की BJP की MLA की एच जोय किसन ngasi महाक की मयुमदा पांगथोकपा पाउमुसिंग उनबदा फोंदोखरे चावखत लंबीदा संगसिनबदा पिरकपा अयत अपन पुनमक मियाम पुन्ना थेंगनमिनसी हाइखि मणिपुर लेरिबा प्रजा म्याम नुपी म्याम मिने म्याम द अदुगुम थोकतबा अदुगा कांगलुप मसेलगिदा हेना नुसिनबा चेसनबा शांति लेबा लेबा अमादो हंदकी लागिबा शैली चराउसना पोसिनोइना मणिपुर प्रजा म्याम दैना हौजेलसी पिजरी अमरोमदा अंड्रो केंद्र की MLA श्याम कुमार नसु मैटे की अनोबा सही हौबा सजिबु नोंमा पानबा चेरावबना लाकपदा लमदम मसिदा लेरिबा मियामदा याफा पाउजिल पिरकले साउखटपा नुंगाइबा शांति लेबा लमदम अमा ओइरसनु हाइरे हौखिबर अप्रैल 3 कोंथा अहल लूप चाउखत थौरांग लूपना सिंदुना अहल लूप कम्युनिटी हॉलदा लूप असिगी ओइबा मिफम अमा पांगथोकतुना अहल लूपता मयाई काबा निसा पुंबा थिंगजनबगी वारेप लौरे हाइरे अमुक हना ब्रेक अमतंग लोमिनकिसी Mountai's Coaching Center, Chingmairong for class 7 to 10 Bosel. Admission open for subject Maths, Science, Social Science and English. Counseling and interactions with different selected well-known leaders on every Saturday after the coaching test. Special features: 20% fees discount for students securing 80% and above in the previous exam. Fee structure ₹8,000. Please contact 9612363858. Delta Tutorials for CBSE, Kwakatel Airport Road, opposite Oil Pump. Admission open. Foundation course class 9, 10 and 12 science starting from 1st April. Vacation course for Navodaya and others for class 11 science from 4th April to 16. Time 10 AM to 7 PM. For details, please visit Delta Tutorials, Kwakatel Airport Road, opposite Oil Pump.
Classic Hospitality Training Institute na offer tawzari 3 special job-oriented courses, 6 months course in front office operations, food and beverage service, housekeeping operations, level 1 diploma in hospitality operation, 2 diploma in food preparation and culinary arts. Free counseling session from Monday to Saturday, 10 a.m. to 5 p.m. Hena kupamarol gidama contact tawiu Classic Hospitality Training Institute, Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, Imphal West. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabashu karishu waningai leitre Lifsaf syrup sijunabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba Lifsaf capsule shu phangbigani Lifsaf syrup amadi Lifsaf capsule naraga laing babudi najingai da successful hobana hena fai. Combined tutorials for CBSE. Admission open for 6 months foundation course for class 9, 10, 11 and 12. 3 months vacation course CBSE class 11. Class starts from 4 April 2016. 2 months Sainik, Navodaya and Outsider during vacation course CBSE class 9, 10 and 12. Class start from 1st May 2016. Bed service separate hostel available for both boys and girls. For details, please contact Combined Tutorials Office, Sagoldan Moirang Merkmachin Bus Parking, Imphal. Imphal East West amasung Bisnupur District ki oina Manipur Government ki regular employees singda service loan lawbi kudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba mong da lawbi bayagani ena akupa marol gidama contact tawiu Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited, Head Office Loklaubung, Branch Offices Pauna International Market and Bisnupur Bazaar, Bisnupur. अमुकहना तरामना ओक्सरी मखाताबा पाउखरगा पिजरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कुंठा तरुक सुबा मपो कुमन थरम ngarang नोनेगी लोंगमाइद लेबा कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे थरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट आदिम पानमई हानगी तमिलोंग की एमएलए खानथुआनांग पानमई अमदी तमिलोंग एडीसी की वाइस चेयरमैन गुइसिनांग याउना अतई एडीसी की मेंबर कया सुसरुप याखी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट आदिम पामेन हाइकिबदा मणिपुरदा खुंदामिनरी बा कांगलुप मसेल नुंसी चानना लेमिनगे हाइरबदी बीजेपी दा मियामना थाजबा थंबियो पार्टी असिना ngasi sahi kuntra taruk subna miyam gi seba tawduna lakle masida party asina kari kari tawkhrabage haibadu miyam na hena khangnaraba wafam ni haikhe India is country वैसे है बता रहे नॉर्थ ईस्ट साउथर्न पता है नुम्बा केंद्र साउथर्न पता है तमिलनाडु केंद्र साउथर्न पता है तमिल केंद्र साउथर्न पता है मोदी जी ना होजिक से बीजेपी की शासन है कोई ये की को बताऊंगा ए कोई बीजेपी को कंट्री थादो होगा अहन ओइरबा सही सा को कुंजुगल पार्टी करप्शन खंडर पार्टी कांग्रेस की पार्टी का कोई ना नाउ रजत दे कोई से आउट हना छोटाबा डिस्ट्रिक्ट छोटाबा केंद्र कोई नहीं अदुगी मरना मसे बीजेपी के फाउंडेशन दे सीधा नम ए वखन होंगे हानगा करमाई तोला मोदी की सरकार से अमुक है ना मपांगन करन सरकार ए कोई जो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट जो बीजेपी की शासन रखवा है कोई थबक ताउसे मरुएबा पाउ अमुकना नुमित हुमनी सुबना मणिपुर युम्बु ओइदुना चथगदबा नॉर्थ ईस्ट एशियन बिजनेस समिट ngasiदगी इम्फाल के सिटी कन्वेंशन दा हौरगनी मियंग ताबिरिबा पुनमकपो अमुकहना खुरुमजरी।